ана дӯстони азиз, мо гуфтем ашан меоем. ана мин қадар роҳи мо барои шумо он буд ки нишон диҳем роҳи ашан чӣ тағйирот дод дар байни як сол. ина телестудияи мо давом медиҳем наворамонҳо. якум ошёна мороженое, яъне ки ахмос дорад. ҳело бургер доштааст ку инҷо. то охири ҳамин биноро меравам, бинед ки он тарафам чист. якум ошёна молҳои бренди, бренд ҳаус. рахш такси, колин, техно, фло, вайкики, тоҷи заррин ва милану мода. душанбе мол. ана фирмаи 70 дар инҷо тӯҳфа барои муштариёнаш монда. олуча намедонам чӣ аксия аст, вале ош шавад. душанбе ма инак дӯстони азиз, мо туна ашан биромадем, мо мерем я ов мегирем ва боло мегурем. ходо ба мо чӣ мешавад. шумо муваффақият табоша кунед. ронтуно даврои кӯдакӣ дар ёд омад. гирем ки баъди не аввал об гирем. гирем ҳам баунти мегирем. баунти қайҳар шах. оли дӯстон об мегирем, баъдан чақчақ ванан килоаш 23 сомон об ҳаст. чанд мешида бошад? 5 таш 1 кило мешавад. тавсия намедиҳам, барои саломатӣ хеле зарар дорад. аз маҳсулоти ватанӣ бояд мо бигирем. ҳам бомазан, ҳам чекум. маҳсулоти ватанӣ бо асид хидӣ тайёр карда шудааст. якчанд набуд об харидем, боз меравем кани питса ё ки ходо интихоб мекунем. чӣ мехарем. як ашан сайру гашт мекунем ва баъдан ашан хеле бинои калон ҳамаи чӣ маҳсулотҳо ёб мешавад. ина тамошо кунед. ин инҷо фасона дорем. фасона либосҳои кӯдакона. ман инҷа духтарамда аинҷа либос мегирем. баромаданаш кор мекардааст, баромаданаш кор намекард. имрӯз якшанбе танаффус дорад. ман инҷа соатҳои зуд дорам бошад. он метавонем соат бибинед айни система ҷойгатед. азизози ку ин мизи маҳз қиматро мебинед. шиштанаш роҳат боз якум месанҷам кани 5 дақиқа 5 сомон, 10 сомон 10 дақиқа. инак дар 5 дақиқааш мешинед. дӯстони азиз, инро мемонем, дар инҷо медарорем. ана нигоҳ кунед дӯстони азиз, инҷо баланд шуда истодааст. ранги космический калар буд. пушти гардан маҳзро шурӯъ кард. беҳад роҳат буд. корро сахт капид, аз корам шурӯъ кард. ана уже маҳзи мисли боксро шурӯъ кард. бовар кунед, хестанам намехоҳем, беҳад роҳат. агар пеши ягон духтуру маҳзгаро агар равед 100 сомон мегирад. дар инҷо дар 5 сомон 5 дақиқа маҳзи оли ҷаноб.
باور کنید اشان رو همینقدر چیزش بهت خوبه توصیه بهت سلامتی با دوستان عزیز دادن با ما کوچه رو دادن روز میرم از همین سراز میسنجیم و میچشیم دو پیتزا گفتم میریم بعد خواهشه از باش زکات بکنم کنی چی خیلی است خواهشه دادن که بهت بومزه چند سامان 59 سامان بودن از 59 سامان روز میبینیم کنی 2.5 تا سر میشه و یک کس دو کس این نیم تا برای 35 کیلو هم در 15 میلی پازیسیون работаем, на одном поезде دیگر ولی مونده است معنی 15 بخشش 99 آدم بوده است تشکر میگویم با چیکن که ستول مو کمتر غشت بود اومدن تازه کردن و با سخنان خوب با ما اشیای تام نیت کردن تشکر با چوجابیریان چیکن دوستان در 59 سامان ما رو از دو پیتزا این چیز دادن نگاه کنید یک وجب 59 سامان دوستان این در 59 سامان نمی ارزه در 59 سامان پیتزا کلان میگیرید اکو همون خواهی که دو تا گوش خیرز دارد برای همین قدر 59 سامان با این یک وجب با یک وجب دادن در 59 سامان با یک پریزی دیگر همین بازیچه دیگر دادن خیلی ممکن این 50 سامان باشه 9 سامان این حساب کردگی باشه ممکن است خاطر این خیلی با بازیچه ها داشته است این کاروکش رو خیلی میکنین خیلی بازیچه داره بازی کنیم ببینیم بکنیم با این خیلی داشته است با کجا داره مقصد خود با مزه ولی حجمش با نرخش موافق نیست دیگه نخوردم چیزی که 59 سامان مزکز کردم سیر نشدم اینا با یک تکه دیگه هاتداگ فرمایش دادم هاتداگی چیکن مزهش رو با میگویم نگاه کنه دوستان هاتداگ اکو اپیتیت نمیتواد ولی نگاه کنه چه خیلی اینجا بایم آلوده کردگی و این خیلی صفتی تیار کردن هاتداگ ولی بو مزهش رو میچشم هاتداگ‌های چیکن خیلی با مزه ولی افتی هاتداگ میگی در زمین ریختگی همیشه بعد کلوله کردگی با جام کردگی ویدی اپیتیت نی نداره نه که با مزه پیتزای دودو یعنی که پالیس بود چی بود 59 سومون ولی با نرخ مطابق نیست نه دوستان عزیز ما این اشان رو هم گشتیم خیلی که دیدید با همراه ما بودید وضع مورد ها خیلی با شروع میکنیم با خانه میرویم با همه شما موفقیت و سربلندی سلامت باشید مروزی کمترین در جهان